te tai o katoa, me ngā āhuatanga katoa Ngāti Rangiwewehi. Kona e no hoki ka haere atu ki Puhirua, ki tō tātana urupā. O tira ki te puna o peke haua, ana ki reira no hoki whakahaere me ki e te hionga kaupapa. Hoina te tinohua me ki tā ki āwhinu whakaaro mō Tarimano. Te āhenga ki te ruku hohonu ki roto tō rātou Ngāti Rangiwewehi tanga me ki. It's not just the reo, it's their whakapapa. It's their kawa, it's their tika. And everything is ingrained within the whole taki of Rangiwewehi. Ko si haia te maunga, ko Tarimano te marae, ko te awa hei te awa, ko te roko rua nui a kahi te moana, ko Ngāti Rangiwewehi te iwi, ko Tarimano te Kōhanga Reo. Ko tō mātou here i tō mātou Rangiwewehi tanga ki roto i ngā kaupapa ako. Pēnā anō ki te wāhanga ko taha ke nei, ko tō mātou kaupapa ko ngā huru ki te awahau. E mutu hake ai tēnei kaupapa kia mātou, nā te tāpiri i ngā kupu o muri ki te awahau. E tae ai ngā kohanga katoa, te kaupapa ngā huru. All their waiata and their kōrero is all about what's out and around them. Then they get out and then they walk those places. Kai roto i aua mahi hoki, ka whakamana anō i wā tātai whenua ake, i roto i ngā haerenga ka rongo, ka tai a tinana hoki ngā tamariki ki ngā wāhi whakahirahira o te awahau. Hana, ko te wāhi e tau ai te hinaki kāpote, ko te ngō tau wāhi, ko waimihia. So kai te ako, kai te rongo, kai te tai atinana ngā tamariki ki wā rātou whenua ake. Raki ki te wai. E noho ngā raki ki te wai. He pai te ua ki ngā raki? Ai, te pai te ua kia koe, te ua kia koe? Pāo. Te pai ngā raki anaki. Tētahi o ngā ahua turi tau i mua, mohi o pai mātou e maha ngā whanaunga ki konei, e noho mai ki roto i te wahau, engari e hai anō rātou tamariki ki wāhi ki ngā puna reo. Engari nā te kaha anō hoki pia o ngā mahi ngā tau, ko hipa atu, ko hoki mai rātou. So koera tētahi o ngā tino taonga, ngā tino hua kua ki te e mātou me ki, te ohu whakahaere. We have huis 3 times a year for the whole iwi, and each time they would come with a report and such of advising us or explaining to us where they're going, what they're doing, their numbers. Ko koina tētahi o ngā mea tino mosu hake me ki a Ngāti Rangiwewehi ko te maru. Reira, ma te haere atu ki ngā hui o te maru, e ahai mātou te tōhainei o mātou ngā kōrero ki te iwi, e whakarongo anō hoki ki ngā kōrero tā te iwi e tōhainei ki wangini a mātou katoa. Ko te akoranga, ki hau nei ko te tino akoranga. Ki te kanui ki tia, i te marae, i te mahi e te marae. I te mohi o ngā tamariki, nōku i te marae. Nōku i te mana o te marae. I just always knew that my babies will go to Tarimano. Just being Māori and wanting my babies to be able to learn and speak Māori and to have whakaaro Māori. Hearing e kimino ana and being able to stand up and sing it with them, I knew going to Tarimano would give the boys that at home. Waiho, me noho pēnei tonu tātou. Recently we had a tangi and my big boy, just him sitting there and like when it was puddles or something and just like respectful, not a hautatu like, like kids can be, and just paid attention, and then, you could see him singing, and yeah, it was beautiful to actually watch him. They're the ones that are now getting up and talk in our waiata. So they're showing us the vision, and they're showing us the strength of where Rangiwewehi is going to be in the future and where Rangiwewehi is on its way now.
kia whai kura anō ana ka kaha anō ki. Engari mai te Kōhanga Reo tainu atu ki te koroheketanga ki au nei he tino tuara, he timatanga pai, te Tarimano Kōhanga Reo hei tuara mo te iwi, kia whai atu i rā Ngāti Momo āhuatanga, mā te iwi anō hoki, hei awhi, hei poipoi. Kai te poho kiriru tātou katoa, te iwi o tēnei, o i nei tamariki ka konei, ko ngā hua, wow. Ki te kite wā rātou tū, ki te waiata, ki te haka, ki te taki karakia, ki te taki whakapapa, man, he rawe, he rawe.